Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Told Jesus TV, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Nikukaribisha kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato. Tuko kwenye robo ya kwanza mwaka 2025, inazungumzia upendo na haki ya Mungu. Upendo na haki ya Mungu ni tabia nzuri, sifa mbili ambazo ni lazima tuzihige kwa Mungu. Ndio nakaribisha kwenye utangulizi wa somo la 12 kwenye robo hii, somo ambalo linazungumzia kuhusu amri kuu mbili, upendo na haki. Amri kuu mbili, upendo na haki. Hizo utajifunza katika juma hii. Utajifunza kuhusu hizo amri kuu mbili. Na ni zipi? Ni upendo na haki. Somo la juma hili linatosha chimbuko lake kwenye Mathayo 12:34 hadi 40 na Zekaria 7:9-12, Zaburi 82, Mika 6:8, Mathayo 23:23 hadi 30 na Luka 10:25 hadi 37. Lakini kabla sijatoa utangulizi undani, sijaingia kwa undani wa utangulizi wa somo hili la 12, nitakusihi basi tunyenyekee tukimkaribisha Roho Mtakatifu aongoze tena majifunzo haya. Fungu la ukariri ambalo nataka ulikumbuke ni kwenye Yohana ya kwanza 4:12. Yohana ya kwanza 4:12, neno la Mungu linasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hajamuona. Mpendwa, kila mara tunadai eti kwamba tunampenda Mungu. Ni kizuri tunapodai ya kwamba tunampenda Mungu. Lakini hicho sio kwamba tunapotamka kwamba tunampenda Mungu, sio kwamba ni kile ndicho kinampendeza Mungu, ama sio kwamba ni maneno kama na yale ambayo yanaonyesha Mungu ya kwamba hakika tunampenda. Anaelewa ya kwamba tunampenda mara tunapopenda wanaotuzunguka. Na sijui unampenda ule anayekuzunguka, jirani, ndugu, mke, mume, watoto, wote ambao unawaona. Je, unawapenda kweli? Unaweza sema ndio, lakini tutajua katika juma hii, katika somo za juma hii, kumpenda Mungu maana yake nini na kumpenda jirani maana yake nini. Mpendwa, nikukumbushe tu ya kwamba ingawa tuna imani ya kwamba kuna siku moja Mungu atafanya mambo yote kuwa sawa hatimaye, lakini kumbuka kwamba kabla ulimwengu mpya haujafika, wakati bado tunaishi katika dunia hii ambayo inakuwa katikati ya pambano kati ya uzuri na ubaya, Mungu anataka tuwe na aina fulani ya tabia. Sisi kama Wakristo anataka tuwe na mtindo fulani wa maisha ambao uko tofauti na watu wa dunia hii. Kama tulivyoona tangu zamani, tumeelewa ya kwamba upendo na haki vinakwenda pamoja na haviwezi kuachana, havitenganishwi kabisa. Na Mungu anapenda haki. Kwa hivyo ikiwa tunampenda Mungu, tutapenda haki pia. Kama tunampenda Mungu, tutakuwa watu wa kutenda haki na wa kuwatendea wengine. Vivyo hivyo, tukimpenda Mungu, tunapendana sisi kwa sisi. Kwa hivyo sehemu ya kupendana sisi kwa sisi ni kushiriki katika mambo yanayohusu ustawi wa wale wanaotuzunguka, wale ambao tunaingia katika mahusiano pamoja nao. Wengine wanapoteswa na umaskini, uonevu na udhalimu wote, tunapaswa kujali na tunapaswa kuonyesha kwamba tunawajali hakika. Wengine wanapokandamizwa, hawapaswi kupuuza. Hatupaswi kuwapuuza ama kutotilia maanani. Tukiona watu wakiteseka, tufanye kazi. Badala yake tunapaswa kujiuliza kile kinachoweza kufanya, ambacho tunaweza kufanya sisi binafsi, ama ambacho tunaweza kufanya kama jamii, na itakuwa ni kitu kizuri ili kuendeleza upendo na haki ya Mungu kwa njia ambayo inaakisi kwa ulimwengu wetu uliovunjika tabia kamilifu ya Bwana wetu wa haki na upendo. Kwa kualika kwenye somo la Jumapili tutakalozungumzia amri kuu mbili, na Jumatatu utakuja kugundua dhambi kuu mbili. Utajiuliza ni dhambi ipi ambayo imehesabiwa kuwa miongoni mwa hizo dhambi kuu mbili. Jumanne itakuwa Mungu anapenda haki. Isitoshe, kwa somo ambalo litakuja baadaye la Jumatano ni kuitwa kuthibitisha haki. Baada ya somo la Jumatano tutajifunza Alhamisi, jirani yangu ni nani? Watu wanajiuliza jirani yangu ni nani? Na hiyo tutakuja kwenye Ijumaa, itakuwa ni somo
linalozungumzia kujifunza zaidi, tutoa kifupi cha somo na kujibia kwa maswali fulani. Mpendwa, na kualika kwenye somo hili ambalo linazungumzia amri kuu mbili, upendo na haki. Amua kutoa muda mwafaka kwa ajili ya kujifunza zaidi na kuweka somo hili maanani. Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Asante Yesu kwa sababu mara tena unatufunza somo hili la amri kuu mbili, ikiwemo upendo na haki. Tufunze kuelewa somo hili, kuliweka maanani, na watu wakituona waone upendo wako ndani mwetu, tukiwapenda pia wanaotuzunguka na kukupenda kwa moyo wetu wote. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Tukupenda mtazamaji na msikilizaji, ikiwa subscribe na kushare kwa watu wengine, sote tubarikiwe. Hii ndio zawadi chache tu ambayo unaweza kututolea. Subscribe na kushare kwa watu wengine, sote tutakuwa tumehubiri.